O jinesi pie so 24 hours economy. Oba economy na we 24 hours na enjoy mu. Amwa na eniema no. So mo so mo nteso a o mo fa katakata mfam. O mo nteso ma na fe no. He me be hwu ani so mani abre. Ye nteso. Ye se case ka me ba case ka de me fro ya na mfro. Enti ye hu no hwe. Obi avantu no si ate dollar so. Dollar na da so gina de gina na me kokuro mu a. What our duties no mpanfo na no so. Mon check wo mu ye pa. Ebusia senior let's talk ghpagetv si eni so say Ghana fo sun ebeye yesun no mare ho so ayeyare ho na da ni de nyina ye benante ni akohwehwe baabi a ohaw bi ho anase baabi a bibi ekoso ne de abesom o my Ghana no ene ya bepiemu ewo agona ashanti aha ufiri kumase etwamu akọ eye mampon a obefa ha ana akọ aha ene ye district capital edema Cedi South District na ene ye ba ye ne ye ne adwadifo e wa ha ene ebedi nkomo ebenada ana omudi omudwa e wa ha ne chese nyasem ketewa kra wo ba aha aye hyiye maame nom ne papa nom ye se wo pe bibi e koso wo maimu abuse adwadifo omo ne fa neoma omo ne kokwan so ti omo ne nim nia eko ene nia eba Ebusia 2024 general elections si nyina ye di ho adanse se na nyasem ketwa ebra MPP edi ntwo no ade ba kwa na Ghanafo e ka ne se na dollar rate ne ewo soro enti na nioma bo kwa na ekosoro se CII His Excellency John Dramani Mahama baye enefo akakra ye hu se dollar ne so ate ena amene wo ka se dollar no e 10 cedis 35 pesos eno ana Ghanafo no mu bi e bo na baso ebi nso ka se still na nioma gina de gina ye bepiemu e wa agona market ha no omache omadwene bebre ebusia aha let's talk ghpagetv mo se na first time pop into a video me so obe subscribe ama me na wa click e wo notification bell no so for latest updates no follow your Facebook as let's talk ghpagetv rumors and TikTok also as let's talk ghpagetv share video we ama fofra be share comment bi a wo na waja e comment section wo edi ama me mo se mo ate ne maso enso ne ma ye huru ne ma amate so ene fish last week me turn 11.5 and then me turn 12.5 say na de to so enye 100 cedis enti ne ma ne yente so yesi case ka me ba case ka de me fro ya na mfro enti ye hunu hwe enti aban no so o ti ne ma so de a wo hwe no onye ne ma yi wo se ampipi abanye esmo ba ye no fred case mo ye fu what's be your school fees? I found a second one be a school for the second one come on more money. What's your people about that? As a mama by Jana, Mama Calendar Libidi. Ebusia ejadifo yin sema omo kan se nioma kwa na ekosoro omo se ne omo koto anwa 20 pesos a ochina wo beko no na anwa no enenam 50 pesos omo sema omo kan se dollar ne swate nanso yehu ewo kromu kura okwa se de nioma hwira na ehwiri kosoro enti omo busa o se eye camouflage bi keke ada ye de twitwa ye ni so ana ye de dada ya dwene ana o jina simpie so 24 hours economy Oba economy na we 24 hours na enjoy mu ana ka fi abo ye nimade pa 24 hours no economy na twam enti otete ne ma so wo se NPP fo nye ono oba be ni yie enti otete ne ma so ma ye ho nto ye ne ye de ma ekotuko ye timi aye free education no mo ka no okoto milo one line ye 40 cedis as 45 cedis ya te ne ma so no otete anwa gete so yie nka prefri so aye ya tete ne ma so we ade ne ate so TV so dollar na ba fam enso ye hu ba kokola de gina na gina enti obi avantu no si ate dollar so dollar na da so gina de gina na me kokoro mu a de me fa ya nte so no akra we me kwa ya satu 10 cedis oka o mo si ya nte so enti dollar ne de ebia minim safe ne ye beto so de na se si ya de Ebusia said nkofo e ka ne dan ne da nyina o man bekoso ani fimpanyufu a ubeyie ye maame no mu bi e kasa no mo nsem o mo ka ne se o mo de o mo adwempomu no o mo se anke be ya MPP ne NDC ne yenyi mfamfiri o man ne mu kura said ye be ya obi foforo beba ne yenya adwen foforo e de atai e ye leadership ayewo e wo man Ghana mu
Yanti bibia so. Moti atete cement so atete hwa so yente hwe so ye hunu bibia o Ghana. Si atete bibi so. Yente hwe so. Ghana hafo nyina mi adwenya baako ne yentu NDC ne MPP mfiri so. Na foforo mra. Na ntaya mra wiase ne ehwe de ekro. Na nipa mienu pa ne de omo bedi aso ne de ye hunu hwe o Ghana o. Enti so mo pani ye de a MPP nko NDC nko. Na foforo mra. Foforo ba. Party foforo ba ye be hu tetaye. Entitaye na nko yi a ne asa change ni pa foforo. Na da bia NDC ne MPP de eniema board ye hunu hwe so. Bibia ni we koyie atali o mpabu o aduani o ente hwe so ebusia let's talk GH hia wadwe nkyere wo hwa edienti ana yete dollar so kra na nioma bo kwa na ekosoro se de adwadifo ma ene mema yi eken wo hwa edien pa na ye botaya a etaye kire edien na wo hwa wo man yi ewo se yeye se de be ya sa de ne eto bebra because ye beka se ene yatefu so enso na ka eske ekosoro ye beka se ochina yate dollar na aswate na nso okoto je na de wotono no saa na na ebo ne tie ochina kwa obekono kwa na ebo no ehwiri kosoro wo hwa wadwuni mpomu no ede na ma ne basa adwinkyire bia wo no message wo say ubeja e comment section ho ede amame kola yazi ati ne masonso omo tete so ese de blepa ene badwum kra ye ntohwe ne mene guo saa de na mo tete ne mano suma e mabo de dodo why abamwa na eniema no so mo so mo nteso a o mo fa katakata mfam o mo nteso ma na fe no he mebe hwa ni so mani abre aban fa katakata mfam pa ma ye hunu se Ghana afi ekofom adai asa mu gumo ni ma asere o man penne wo ho na wo se ye entetene ma so na so mo so mo entetene ma no so a ekwan bi opa bia no onfa so no fa mu o ma no no mo gumo ni ma ase asa nye aw enu bi ase no mu gu aban abatete ne ma so enti no se de Lawrence ye no first no 1983 no onye saade no emfamfam na afie o ma ye ho nto ye Baby, I cover no. Order 5